بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدي نوادو ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಇಸ್ ಬೇಫುಳು ಅದಿ ನವಾದುಗೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾತಕುಗೆ ಇಸ್ ಬೇಫುಳು ಅದಿ ಮಿ ರಶುಗೆ ಲೊಬುಯತಿ ರಯ್ಯಿತು ಅದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿರ್ತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫನಿ Allah subhanahu wa ta'ala kirt Qur'anu ga ilah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwafani mi Qur'an bawa levvi mahaki ei Ramadan maskamuga ehem wima Ramadan maha kirt Qur'ana huri gulun algun men balalum mi muhimmu kame adi khassako barakatteri Ramadan mahuga kirt Qur'anu ge ಮ್ಯಾಕ್ಕಮ ಮತಿವೆರಿಕಮ ಬೆಹೆಗುತುಂ ಅಳಗುಣಮೆಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ ಕೀಮಿ ಅಳಗುಣಮೆಂ ಕೊಮ್ಮೆಹೆ ಕುರಂಜೆಹೆ ಕಮೆ ಅಳಗುಣಮೆನ್ನ ರಮದಾನ್ ಮಸ್ ಬದ್ದಲ್ ವೀಮ ರಮದಾನ್ ಮಸ್ ಸಿಫವಿಗೆಂ ಗೊස්සವಣಿ ದೆ ಗೊತೆಗ್ಗ ರಮದಾನ್ ಮಹಕಿ ಏಯಿ ಅಳಗುಣಮೆಂಗೆ ಫರ್ದ್ ಕಮುಗವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ದೇವನ ರುಕುಂ ಕಮುಗವ ಅಳಗೊಂಡ ಫರ್ದ್ ಕುರವಿಗೆಂವ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ರೋದ ಹಿಫುಮುಗೆ ಮಹುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಫಾಹಗವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ಸುವಣಿ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ರಮದಾನ್ ಮಸ್ ಫಾಹಗವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ಸುವ ದೇವಣ ಗೊತಕಿ ಏಯ್ ರಮದಾನ್ ಮಹಕಿ ಏಯ್ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಎಮಹಿಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಾವಾಲೆ ವಿಮಹುಗೆ ಗೊತ್ತುವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಂಗವಣಿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هم كشورون رمضان مهكي إمهجا قرآن باوالبون مه القرآن باوالبوني ميستكون نوا هداية حق باطل وكرني هكتك كموجي أقول من مي آية يكني وسنادي كموجي وينامس ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಡಂಗ ಎಂಗಿಗೆಂದೆ ರಮದಾನ್ ಮಹಾ ಕಿರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ ಹುರಿ ಗುಳು ಅದಿವಸ್ ಮೀಗೆ ತುರು ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಅಮಲ್ ಫುಳುತಕ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಏಕಲೇಗ ಫಾನುಗ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲು ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾಫೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೊಮ್ಮೆ ರಮದಾನ್ ಮಹಿಗ್ಗ ಕುರ್ಆನ್ ಹತಿಮ್ ಕುರವ್ವಾ ಕಮುಗ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ಏಕೀಗ ಏಕಲೇಗ ಫಾನು ಕಿರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ರಮದಾನ್ ಮಹಿಗ್ಗ ಹತಿಮು ಕುರವ್ವಯ ಅದಿ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಅಹರುಗ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಅವಹಾರ ವಿಹಾರುಗ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಏಕೀಗ ದೆಫಹರು ಎಕ್ಕೊ ಮುರಾಜಾಕೊ ಹತಿಮು ಕುರವ್ವೆ ಹೆಂಬಿಮ ಮೀಗೆಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಡ ಈಗೆಂದೆ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗ ಕಿಯವುಮ ಕಿಯೇಯಿ खास समाल कमे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देव्वी कमेक्क अदे एकलेगे फानुगे अस्हाब बेकलुम वेस अदे अफ्फा वडाගෙන් नबी सलफुस सालिहुंगे बेकलुम वेस रमदान महुगा किरत कुर्आन कियो मन खास समाल कमे देव्वा එහෙම වෙගෙන් ඒ සමාල් කමුගේ තෙරෙන් අලගුන් මෙන්නා හමය වෙස් වාසිල් වෆා ආසමිවා කන්තතෝගේ තෙරෙන් කමෙන් අලගුන් මෙන්නා මි ෆෙන්නනේ රමදාන් මහුගා තරාවීහ් නමාදුගා ಕಿರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಎಕ್ಕೊಂ ಹತಿಮು ಕುರವೇತೋ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರು ಅದಿವಸ್ ಮೀಗೆ ತುರುಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಗೆತಕ ಬಲಾಲಾಫ್ ಕಮುಗ ವಣೀನ ಮೆಸ್ ಫೆನ್ನನಿ ಉಫಾವೆರಿ ಮಂಜರ್ತ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇದು ಮಿರಶಂಗಾಯರು ಮಿರಹು ಮಿಸ್ಕಿತು ಮೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಹಮ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಉಫಾವೆರಿ ಮಂಜರ್ತ ಕುಡಕುದಿಂ ಹತಿಮ್ ತನ್ನಕ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಂತಿ ಬಿ ಮಂಜರ್ ಅದಿವಸ್ ಮೀಗೆ ತುರುಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಗೆತಕ ಬಲಾಲಾಫ್ ಕಮುಗ ವಣೀನ ಮೆಸ್ ಗೆತಕುಂ ಅಡು ಇವೆನಿ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಅಡು ಮೀ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಮಸ್ಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ದೇನೆ ಹುರೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆಯ ದೇ ಸಮಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸುನ್ನತ ಎಗ್ಗೆವುಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ದೇ ಸಮಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಏಕಮ ಕಾಮೆದು ಉಫಾಕುರ
alugonu menge hita finikan genuwa kame ade mige iturum wes kirt qur'ana balaf kam gani nam kirt qur'ana ki ei ramadan maha gulifawi fote ramadan mahu ge fe baawale vuni ramadan mahu ge fe baawale vunu re wegen gossawani barakat teri re gotuga eriya ki ei reetahuge tereen emme hewegen wa reegotuga Allah subhanahu wa ta'ala wani labwafa erege barakat terikam boduwegen wa minwaraki ehen duwastakeke nuwata ehen mastakeke khilafan Allah subhanahu wa ta'ala maswani khairun min alf shahr gotuga labwaf enhas mahavvure heyokam boduwegen wa reegge gotuga ere wani labwafa ehem wima mi erege makkama matwerikan ei qur'an baawale bunu rege makkama matwerikan ere wiswani ramadan mahuga algon men kurimatiga miwani barakat ter duwasta ramadan mahuge emme barakat teri nabiyya sallallahu alaihi wasallam emme boda ramadan mahuga ramadan mas feshiru algon menge miskittakon aamukon algon menge getakun aamuko fennani ramadan mas farhairuga warab boda alukamuga masikke kurata miskitta furi baruwata namais ramadan mas nime koladiyama ekan kudawegendani namais Aisha radhiyallahu anha garihun riwayagen wa hadis ka ekamana bayan kurabani rasul sallallahu alaihi wasallam ramadan mahuge fahudi hay baddal wejje kamuga wanina mekalege faanu itura bure kom ekalege faanu masikke kurabwe ramadan mahuga ekadege faanu ehem mastakavvuren burakon ekadege faanu masikke kurabwe hew amal kurmuga adi ramadan mahuge ehen duwastakavvuren boda ekadege faanu ramadan mahuge fahudihaga masikke kurabwe emvi ma alugonu men ramadan mahuge furatama diha nuwata ramadan mahuge devana diha alugonu men heda kuriwarabvuren ma warugada azmakagen alugonu men jehe ramadan mahuge fahudiha abaddal ko hew amal kureveto algon men masikke kura algon men kirt qur'an addin samal kan itura denje adives mige turun algon men ramadan maha baddal kuriruga algon men hasil kuran gastu ko fohuri target tan algon men kandala fohuri landu dandita algon men hasil kureveto algon men ebaje miyadu muraja kura algon men ramadan mas baddal kuriruga e ramadan mahuga algon men kuran gastu koffat huri minwaran hewamal nukurave kamuga waninama awha algon men tawbawe algon men rujuwave algon menge duwahuge tawal algon men badal kollanje ramadan mahuga hasako fahudihaga algon men ramadan mahuga algon men hasil kuran beenumbi landu daditan e maqsadtan hasil kurave warweto algon men jehe masikke kura umar radiyallahu anhu ge arihun riwayagen asfa qawleg gawani ekalege faanu widarwani hasibu anfusakum qabla an tuhasabu tiyabami hunge nafsuta tiyabami hun hisab kurashe Allah subhanahu wa ta'ala hisab bellomge kuri wazinu a'malakum qabla an tuzanu tiyabami hunge amalta tiyabami hun wazan kurashe qiyamat du hun tiyabami hunge amalta wazan kuromge kuri miyada kimi amal ge duwa he miyadu hisabu bello men nuwe maadama ki qiyamat duwa ki ei hisabu bello muge duwa he eduwa hun amal kurumen nuwe ehvima qiyamat duhun algon men kurevene heyo amal nonnane algon men hisabu duhun bello namis miyadu algon men kura amal tawge hisabu nu bellevene algon men miyadu ti amal kurun algon men nangoti algon men ge nafsu hisabu kun algon men ge amalta islah kurun hasako mira barakat tere ramadan mahuge beenu mi barakat ramadan mas nimigen diume kurin algon menge faafata fuhegen wa baik kamu algon men veveto masikke kuranje kommekas kirt qur'ana bala kamu gawani nama kirt qur'ana ki ei ajab kurwani fote rasul sallallahu alaihi wasallam devvi mu'jizat tahuge tereng emme matiwregen wa mu'jiza ade rasul sallallahu alaihi wasallam ya waragina mu'jizat devvi ekalege faana devve mu'jizat tawge terega himene ekalege faanuge ingilige isharata handu defali wegen dia algon mennam miyadu mi fenna gota
ekaleege faanuge isharatan handu defaliwegen diyei ekan kirt qur'an goni bayan kurawwafa iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar qiyama kaari wejje handu defali kurawicce e handu defali kurumge hadisa hinga diyama makkage mushrikum buni ekaleege faanu e kankuri sihureke hingare suwal kuran daturu werin ayima daturu kuramunda gafila tawge mihun ayima emihun nakam fenunuto suwal kuri me mihun bunani timanna menna rega fenune handu defali wegen diyata handu defali ume kimi aada kamennu algonu men aduha kirt qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabwa fe Musa ge faanattaka kandu defali wegen diyawahaka kanduga magutaken hedigen diyawahaka aslu hagigatuga algonu men mizamanuge ilmi gotum visnafikamuga wanina algonu men nan egigen daane kandu ge lonu gandu defali we umabure ma ajabu kurwani vikame ma bodu kamen ei handu defali umaki evima ilmerin vidalo fani nabiya sallallahu alaihi wasallam devwa faye wani komme nabi bekalaka devvi fada mujizaten ekalege fana devwa faye Musa ge fana ekalege fanu ga asa kolon jessawmu kanduge lonu gadu baara maga behigen diyei kanduge lonu gadu fali wegen diyei defali wegen diyei namavis rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege fana devvi fada mujizata ki ekalege fanu ge ingirige isharata handu defali wegen diyei kommeges makkaga mushrikum mi bunani e waftu tahuge mihun ayman wata datur werin ayma timanna men suwal kurima jawabakan emihum ge jawabaka vi timanna men manzar fenune den makkaga mushrikum bunani ei muhammadu ge faanu heddevi demigen da sihureke hamay kani manzar fenuni ki e zamanu ga arabi karaga olunu mihunna kannu algonu menge avatteri gawmutaka balakamuga wanina algonu menge emme avatteri gawmek gotuga miwani India ge tarihuga liyevigenve kurigei baba efa waki gawmutake etanuge tarihuga liyevifawe algonu men aamukon hisabakam mi daturu kura sarahaddukamuga wa kochinnuwata malabar mi sarahadduge mihun islam vi gota behe gotun emihunge tarihi fettahuga liuwwa fawe emihun islam bi emihunna ki algon men chart balafkam go wanina algon men fennani chartuga india nime koluga ekkol kumnar kam go wanina rajya me kaari koluga arabi karaya nuwata pakistan afghanistan iran mihen gos arabi karaya gulumenne kandu edemeduga wa sarahadden ei ekamaku emme furtama islam vi india ge nuwata hindu karage sarahaddu tohuge tereng emme furtama islam vi e sarahadduge malabar sarahadduge nuwatami kochin algon men mi revendro mida turkura hisab e sarahadduge ahuli werin emme furtama islam vi emihun islam wan dimavi sababek gotuge emihunge foittawge emihunge tarihi foittawge emihun liefawani eru malabaruga huri raske faana fennaniye ena reganu gadiga nukumegen diya tanun ene fennaniye handu defali wefavita den emanzar fene ena ajabu ei gaaganaka mi Saudi Arabia hisaba balakamuga waninama e wagutuwani gaaganaka isha wagutan ekamuko algonu menge midirule hisaba balafkamuga waninama ege degadiru ituru ehemwima e wagutu wun ekashigen wani ei gaaganaka ezamana balakamuga waninama wara dam wagutekkamuga wegen gossawan ehemwima e wagutuga e raskefanu beran nukum gadiga ene fennani e manzaru handu defale fa manzaru fenigen ena islam dina wan wadigen dia sababekkamuga bayan kofuwani kantan ena kimis mihunna suwal kurani aharuta faidu wegen gos eki zaman ta faidu wegen gos ena kimis mihunna eki aharuta faidu wegen diuma fo ena baddalwa kimis mihunna ena efenuno aade khilaf kantaka behe gotun ena suwal kurani e gotun effaharaku miyaduge Oman ne onna sarahadduge daturu werin take emihunna suwal kurumun miweni fada kame hingiye handu defaliwiye timanna yan emanzar fenune ei konkal kametto bunumun ena khabar deniye arabika emihun khabar deniye arabika raya fonu bunu nabiyaka devvi mu'jizat ekkamuga
den efoge ena daturuko ena islam vi kamuga emihunge e tarikhi foittahuga liye fawani efahu e raskefanu wada gannawaniko ena Oman ge sarhadduga ena avaharwi kamuga adi ena erashuga hulwerinna city fonuwani erashuga hulwerin islam woman eya ekiga e sarhadduga mihun islam vi kamuga bune fawani e sarhadduga wara kurige islami wara tarihi wara kurige miskittan huri tanen e sarhaddaki envima mi huri ha gotakum bala kamuga winamas e sarhadduge mihun e buna wahake ki kommeswarigge hagigaten ega ekulwe wahake ekkamu goumaki ekashigen wakame e sarhaddaki kurim mibuni hen ehen sarhaddu taka guligen islam vegum islam dim fetremun as sarhaddenu nama skulliyaka islam din e sarhadda wadigen gosawani e raskefanu ga amurakkamu ga mihunge tarihi fettogaliya fani mi rasul sallallahu alaihi wasallam devi mu'jizate kurim mibuni hen handu algon men miyadu mi fennan huri handu defaliu algon menge terem befulaku e kam fenijje kamuga wanina algon men ajabu e antariswawaru kame namas adios migetun rasul sallallahu alaihi wasallam devwa fa bohori warak gina guna mu'jizatta algon menge terem kaakuto nedeni efada mu'jizate fenna handu defalu yum fada mu'jizate fenna nedeni kaakuto algon menge hitugoyin iman terikam warugada kurumattaka algon menge hitugawa iman terikam warugada algon mennaki Allah subhanahu wa ta'ala haggu gotuga yagin kama ekiga iman vegen wa baikkamuga umattaka algon menge tereng komme befulaku wes aluganda yagin e mu'jizat deken beenum wane kan namas handu defali umavure ma bodu ma warugada mu'jizate nabiy sallallahu alaihi wasallam du kurabwa algon menna mi wadagam fawani ei mikirit qur'an algon menna du kurabwa fekale fan wadagen kirit qur'an kimi algon men kudairuga kiwi foittahuga algon men kiyawa fawani rasul sallallahu alaihi wasallam e devvi emme bodu mu'jizate ki kobato algon men jawab galiyana kirit qur'ane namis algon men giteren gina mi hunnakan aslu hagigatu ganege rasul sallallahu alaihi wasallam e devvi emme bodu mu'jizate ekkamuga kirit qur'an vegen diyai kon sababaka hurekamen algon men giteren gina mi hun aslu hagigatu ge hisas nukureve Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ganga wafani law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashiyan mutasaddian min khashyati Allah yabami hunna mi qur'an farubadeka baawale vunu kamuga wanina mati yabami hunna fennane birun gos e farubada wirigen faabata birun gos e farubada wirigen faabata fennane hembima qur'ana kimi warugada mu'jizate kurim mibuni hen handu defaliwum fada waki wagutaka hingi mu'jizate nun demigen da gotuga Allah subhanahu wa ta'ala lebbi mu'jizate e zamanuge mihu rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga tibi arabin emihunnaki arabi bahuge ilmuga kuriyara gossawa mihu emihun haram ve antariswe rasul sallallahu alaihi wasallam baawale ibn qur'anuga ewa arabi bahuge balagha terikama fasaha terikam fenifa emihunge mihun ehem vegen reganu gadiga sirrum waga bayfar mi dimawani ekkada makkaga mushrikunge tere nabiyya sallallahu alaihi wasallam en undaguko ekalege faanuge risalatan inkar kuri bayem mismihum mi dimawani ekaku anekaka sirrum kirt man nabiyya sallallahu alaihi wasallam namaduga qur'an kiyawa adu ahan uleniko emihunge huri hasada werikamuge sabun emihunge nabiyya sallallahu alaihi wasallam e kafirwi komme kes namas ege tereng ekaku anekaka mi baddalwani bayfaharu ekaku anekaku sirrum qur'an adu ahan uleniko e qur'anu gawa balagha terikama fasaha terikamuge furihamakam emihunge terem mihun dia arabi bahugo kuriyara fatibi mismihun rasul sallallahu alaihi wasallam e qur'an challenge kuran diuma foge emihunge terem mismihun ero emihunge terem emme kuriyara fatibi mismihun gos emihun bunane ei aadage miheka dekkene wahakatake nuunkamuga algon mennam miyadu arabi bahuge aadage jumlataken hen algon mennam hiwikamuga wiinama rangala arabi bas engilabwa befulaka engene egawa fasaha terikama balagha terikamuga furihamaka egotum belikamuga wiinama kirit qur'ana ki furihama egen wafote bahawi gotum bala afikamuga wiinama kirit qur'anuga ajabu antaris kurwa kan tattave
ehem wegen arabi bahuge qawaidu liyewunu hinduga arabi bahuge qawaiduge emme bodu reference ek gotuge is balafawani kirit qur'anuge ayata arabi bahuge lenta eba mi hum beri namais elenta uge iturun emi hum emme boda balafawa ekachiki kirit qur'anuge wa arabi bahuge qawaiduge wahakataka adi minum wes ekika halakantat hama migotun kirt qur'ana balafkamuga weenama algun menna fenigen daana anekkama ki kirt qur'ana ki ei e qur'anuga algun menna beenumwa warak gina guna suwal tawge jawabu e fotegge kulevigem wa fotekka kirt qur'ana ki ei efai kiyawumu algun mennan eta guna sawabel libigenda fotekkan algun menteren gina befulunnan egifa innani kirt qur'ana behegotu mimim war aslu hagigatuga kirt qur'ana kiyei efai kiyawumun sawaba daruma libe fotekkan ehem wegen algun menge teren gina befulun kirt qur'an alukamek gotuga tilawat kure namas ege ituran huri marhalata konude kirt qur'an tilawat kurma kiyei egen sawaba daruma libe ege sawaba daruma liben kirt qur'an tilawat kurma rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis pasuluga aswani qur'anun emme akure kiyawa mihaka emme harufen emme akure kiyawa mihaka eneya diha sawabu libigen daneka therefore rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fani timan kaleg fanu widalun wame alif lam mim ei harfeke namas alifun ei harfeke mimun ei harfeke lamun ei harfeke mimun ei harfeke eima ein komme akuren ei harfe e tin akuru wi melibuni tiri sawabe algon menge teren gina befulun kirt qur'an kiyawani mi sawaba darma hodu mattaka ei allah ge rahmatun algon menge tere goy warabbodu heyo kame algon menge sawaba darma hode to masikke kuranje kirt qur'an ekkolun anekkol kiyawafkamuga waninama eta baawar sawaba darumen algun menna libigendana algun menna miyadu guna adadu wasnu kurawen kirit qur'an hatim koffikamuga waninama algun menna libigendane sawaba darumage minbar algun me kita faharto kirit qur'an hatim koffwani emma egen komme akure kiyo makan allah subhanahu wa taala diha hew kamugo tu galiwan adiwes mige turun kirit qur'ana guligenwe waram muhim ehen kamevve namais algun menge teren gina muslimun wani ekama meduga ghafil wefa kirt qur'ana ki kiyawun e alukamikkam galawwa fani ekama meduga algon men rangala ekange namais algon men kirt qur'ana guligen anna devana yang emme muhim ekkan kamugawa kirt qur'ana meduga tadabbur ko visnu mikama meduga algon men wani ghafil wefa Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anuga wahi kurabwa fani afala yatadabbaruna alquran am ala qulubihim aqfaluha etiyaba fahe kirt qur'ana meduga visna fikuru nukurani heye nuwata ebami hunge hittawga wani talu eluwi faheye ebami hunge hittawga wani hittakuge talu eluwi faheye eima kirt qur'ana meduga visna fikur kuruma allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anu gawani amur kurawwafa ilmeren vidalwani kirt qur'an bawalevumge hagigi maqsada kiwesei kirt qur'ana meduga tadabbur ko visnume tadabbur ko kirt qur'ana medu visnumuge maanay ki ei kirt qur'anuge ayattaka ege murada meduga funko visnu e ayattawge bunani konkametto deneganna masikke kuru algon kurin dennevin mikama meduga muslimun wani ghafil wafai namais ghairu muslimun ge tereng emi hunnan enge tin kalange we nuwata tin kalange ki ekkalange ke nuwata alukon kuranje ni budashe nuwata hilaganda kashe bunima miyadu mi zamanuge ilmu lifawat ilmu uganunima ebe fulunnan ebenge miki haggu dinen nonka haggu dinega mifada wahagata ke nudakkane kan ehem wegen etan eta bayaku kirt qur'ana adi minum bes haggu dinaki kobato hodu mattaka masekke kuri etan eta bayaku islam wuma dima visabaki kirt qur'anuge tarjama e bayge bahun kurefawa tarjama ya meduge emihum visna fikur kuraw
ආයත්තක මෙදුග කිර්ත කුර්ආනුග ආයත්තක මෙදුග එමිහුන්න විස්නා ෆිකුරු කරවෙන් ඔය ගොතකි කිර්ත කුර්ආනුග තර්ජමා බෙලුන්කමුග වාති ගෛරු මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙන් එත බයකු ඉස්ලාම් වේ ඉස්ලාම් වන්දිමාය ෆවා සබකි කිර්ත කුර්ආනුග ආයත්ත ඒගේ තර්ජමා විස්න කිර්ත කුර්ආනුග තර්ජමා විස්නා ෆිකුරු කුරුන් එයි කිර්ත කුර්ආන තදබ්බුරු කුරුමුගේ තෙරෙන් හිමනේ කමෙක් ගොතුග ඉල්මරින් බයන් කුරවවා එහෙම කිර්ත කුර්ආනුගේ ආයත්තක මෙදුග ඒගේ පුනා මක්සත්තක මෙදුග අලගොන මෙන් විස්නා ෆිකුරු කොෆිකමුග වනීනම අලගොන මෙන්න අලගොන මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමුගේ හේෝ ජසා දෙවාන ආදී ඒගේ තුරුන් අලගොන මෙන්න ලිබේන ඉතුරු ෆාදායෙන් එබොයි එක්කල අලගොන මෙන්න හඳු දෙෆාලි වමුගේ ඒ ಮೂಜಿಜಾ ಫೆನುಮುಗೆ ನಸೀಬು ಲಿಫನು ವಿಕಮುಗೆ ವೀನಮೈಸ್ ಎ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಆಯತ್ತಕ ಮೆದುಗೆ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರುಕೊ ಮೀಗಮಿ ಬುನಣಿ ಕೊಂ ಎಚ್ಚೆತ್ತೋ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ದೆನೆಗಣ್ಣ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಕೊಫಿಕಮುಗೆ ವನೀನಮ ಕೇನೆತ್ತೋ ವೆಗೆಂದಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಕೆಕಿ ಅರಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಇತುರು ವೆಗೆಂದಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮೆದುಗೆ ಒನ್ನ ಯಗೀನ್ ಕಂ ಇತುರು ವೆಗೆಂದಾನೆ ಮಿರೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ತಿಯ ಬೇಫುರುನ್ನ ಎಕಂ ಎಂಗಿಗೆಂದಾನೆ ಇರಾದು ಕೊರೆವ್ವಿಯ ಆದೆ ಅಳವಣ ಕೀಯಸ್ ಮುದರ್ರಿಸೆ ಅಳವಣ ಕೀಯವದೆನ್ ದಾರಿವರುಂಗೆ ತೆರೆನ್ ವರಕ್ ಗಿನ ಏಕಿ ಉಮ್ರು ಫುರಾಗೆ ದಾರಿವರುನ ಅಳವಣ ಕೀಯವದೆ ಉಮ್ರುಂ ವರ ದುವಸ್ವಿ ಬೇಫುಳುನ್ನ ವೆಸ್ ಅದಿ ಉಮ್ರುಂ ವರ ಹಗು ಬೇಫುಳುನ್ನ ವೆಸ್ ಕೀಯವದೆ ಮಿಗೊತು ಅಳವಣ ಹಮ ವರಕ್ ಗಿನ ಫಾರು ದಿಮಾವಾ ಕಮೆಮ್ಮಿ ಅಳವಣ ಮೆಮ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ ಮಿಯೊಳೆ ದಾರಿವರುಂ ಏ ಉಮ್ರು ಫುರಾಗೆ ದಾರಿವರುನ ಕೀಯವದೆ ಇರುಗ ವರಕ್ ಗಿನ ಫಾರು ಉಳೇನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ವೆಸ್ ಕಹಲ ವಾಹಕ ಫೊತೆನ್ ಹಿಫಾಗೆ e waahaka foin hifagen e genguler by faro algondu balala huna mi hada bodu waahaka fote doye kitab page hoye ti goti buna buna hassate ek page nuwaste ek page ge waahaka fote ke amne tikudin algondu suwal kollam by faro genguler dariwarun gatuga tikudin kitab duwas naga he mi waahaka fo kiya nimmo mattaka miwurge waahaka fote kiya nimmo mattaka tikudin kitab duwas hedave heye ಸುವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲೀಮ ಬೈದ್ ದರಿವರುಂಗೆ ಜವಾಬಕ ವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ವಾನಿ ತಿಮನ್ನಮೆನ್ ಎದ್ದುವಹುಂ ಎ ವಾಹಕ ಫೆ ಕಿಯಾ ನಿಮ್ಮಾಲಮೆ ಹಸ್ಸತೇಕ ಸೊಫಾಗೆ ವಾಹಕ ಫೊತೆ ಎದ್ದುವಹುಂ ತಿಮನ್ನಮೆನ್ ಕಿಯಾ ನಿಮ್ಮಾಲಮೆ ಮಾನಕಿ ವರ ಶೌಗು ವೆರಿ ಕಮಾಯ ಕೀಗ ಎ ವಾಹಕಾಗೆ ತೆರಿಯಂ ಏನ ವದಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ಸವನಿ ಏಗೆ ವಾ ಕಂತತ್ತಕ ಮೆದುಗ ಏನ ಏಗೆ ಎತೆರಿಯ ವದಿಗೆನ್ ದಾಲೆ ಬೊಡು ಕಮುಂ ಗೊಸ್ ಎಯಾ ಮೆದು ಏನ ಅಂತರೀಸ್ವೆ ಅಜಾಬೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಏನೆಯ ಎ ವಾಹಕ ಫೆ ನಿಮ್ಮಾ ಲೆವೇರುನೇಗೆ ಹಸ್ಸತೇಕ ಸೊಫಾ ಕಿತಬ್ ಕಿಹಾ ವಾಗುತದ ದಾನತ ಹಸ್ಸತೇಕ ಸೊಫಾ ಅನುವತ ಅಸ್ಸತೇಕ ಸೊಫಾಗೆ ವಾಹಕ ಫದೆಕ್ಕ ಮಿ ನಿಮ್ಮಾ ಲೆವೆ ಎಂ ವೀಮ ಬುಣಂ ಯೋಳೆ ವಾಹಕೈಕಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಅಸ್ಲು ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ವಾಹಕ ಫೆತ್ತಕ ಅಚ್ಚ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಮ್ಮಿ ಕಿಯಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಮಿಯಕು ಮನೆ ಮಿ ವರಂ ಮೊಳ ಲಿಯುನ್ ತೆರಿಯಕು ಲಿಯಫೈ ವಾಹಕ ಫದೆಕೆ ನುವತ ವರಂ ಮೊಳತಿ ವಾಹಕತಕೆ ಮೀಗ ಹುರಿ ಬುನೀಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಏಗ ಹುರಿ ಮೊಳು ವಾಹಕ ದೆನಗತು ಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಕಿಯನೆ ನಮೈಸ್ ಶೈತಾನ ಅವನಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಗಾಫಿಲ್ ಕೊಫ್ಫ ಕಿರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ ಮೆದುಗ ಗಾಫಿಲ್ ಕೊಫ್ಫ ವನಿ ಕಿರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ ಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಮೊಳು ಲಿಯುನ್ ತೆರಿಯಕು ಲಿಯುನ್ ಫೊತೆನ್ನು ದುನಿಯೆಗೆ ಮೊಳು ಲಿಯುನ್ ತೆರಿಯಗೆ ವಾಹಕತಕೆ ನೂನ್ ಏಗ ವನಿಕಿ ಏಗ ವನಿ ರಬ್ಬುಲ್ ಕಾಯಿನಾತ್ ಆಲಂ ತೊಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾಹುಗೆ ವಾಹಕ ತವ್ವನಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮೊಳತಿ ಲಿಯುನ್ ತೆರಿನ್ನ ಹುರಿಹಾ ಮೊಳತಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುನ್ ತೆರಿನ್ ಮಿ ಎಮ್ಮೆನ್ ಖಲ್ಕು ಕುರೆವ್ವೆವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆನ್ ವೆಸ್ ಖಲ್ಕು ಕುರೆವ್ವೆವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ವಶಾಗೆ ಮಿಫೆನ್ನ ಗಸ್ಗಹಾ ಗೆಸ್ಸ ದೂನಿ ಸೂಫಾ ಸೂಪ್ಪ ಅದಿ ಮೀಗೆ ತುರುಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ಗೆ ಮಿಕಂಡು ತೋಗವಾ ಮಸ್ಮಹಾ ಮೆಸ್ಸ ಅದಿ ಉಡುಗಮಿವಾ ತರಿತಕ ಹಂದ ಇರ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ತಣೆ ಖಲ್ಕು ಕುರೆವ್ವೆವಿ ಮಾ ಮತಿವರಿ ಇಲಾಹು ಬಾವಾಲೆವ್ವಿ ಫೊತೆ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನಕಿ ಎ ಕುರ್ಆನುಗವಾ ಬಸ್ ಪುಳ್ತಾಕಿ ಎ ಮತಿವರಿ ಇಲಾಹುಗೆ ಬಸ್ ಪುಳ್ತ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಎ ಎಚ್ಚಕ ಮೆದುಗ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರಂ ಎಮ್ಮೆ ಕಶೀಗೆಂವಾ ಎಚ್ಚಕಿ ಅಷ್ಟು ಹಗೀಗತುಗ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನ್ ನೋಂತೋ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಎವರುಗೆ ಮತಿವರಿ ಫರಾತಕುಂ ಬಾವಾಲೆವ್ವಿ ಬಸ್ ಪುಳ್ತಕ ಮೆದುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರಂ ನುವೇತೋ ಏಗ ಒತಿ ಕೊಂಗೆಚ್ಚಿಕ್ಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದೆನೆಗಣ್ಣ ನುವೇತೋ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ಗೆ ತೆರೆನ್ ಕಿತಾಬ್ ಬೇಫುಳುಂತೋ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಮಿಯದು ದುನಿಯ ದೂಕೊ ಗೊಸ್ಸವಣಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಆಯ್ಕಿ ದಿರಿವಳುನು ಕಿತಾಬ್ ಬೇಫುಳುಂತೋ ದುನಿಯ ದೂಕೊ ಗೊಸ್ಸವಣಿ ಎ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಕುರ್ಆನುಗ ಒತಿ ಕೊಂಗೆಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣೇಗಿ ಉಮರುಂ ಫಸ್ತೊಳ ಸಹರು ನುವತ ತಿರಿ ಸಹರು ನುವತ ಫನ್ಸಾ ಸಹರು
nuwata 20 kan aharu tafaatu ekeki umurta hoga duniyega diriuluma foga namais duniyen wakiwe gossowani kirt qur'anu go engecchen neengi kirt qur'anu ge maana neengi Allah subhanahu wa ta'ala algon mennattaka baawale vi hidayatattaka baawale ve fotu go engecchen neengi alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi Allah subhanahu wa ta'ala angawani baqara suratuga e fotuga evves unikamen nuwa fotike foteki hudal lil muttaqin taqwa werinnatakawa hidayateke foteki e fotun algon menna libigannan je hidayan algon menna milibeni gina faharu mifada podium megga kommes befalku wahaka dekkima iwe aduta konnamis algon men amilla masekkatun algon men e qur'anuge maana deniganna masekken nukureve ehme mi algon men suwal ufaddan je kame algon menge tereng khasako algon school ga kiyawade mi dariwarum vesastu hagigatu warabada visnan je kame timanna menge umuru ekko fana mi kollani timanna mennattaka hidayatan yedi Allah subhanahu wa ta'ala baawale fotu go inge chennegi ehem vejje kamuga waninama ei astu hagigatu ga wara hita mohuri kame wara dera kamen e algon menna egotan algon menge duniya bihaya nimmala kamuga waninama algon men kirt qur'ana meduga visna fikur kuranje sabaki ei kurin algon denne ifadan algon menge hitugo fede warak gina guna suwal tahuge jawab woni kirt qur'anuga algon menna nege tan ilmi kirt qur'anuga bayan kurabwa fwe kirt qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala ei kom faratekkan eila subhanahu wa ta'ala ge matiweri kama behe adi islami aqida ya gule wahakata ka gule wahakata kirt qur'anuga bayan kurabwa fwe Allah subhanahu wa ta'ala ge makkama mativerikama eila subhanahu wa ta'ala ge ismu fulutaka sifa fulutaka kirt qur'anu ga bayan kurabwa fe adiwas mige turun iswediya ummattahu ge wahakata kirt qur'anu ga bayan kurabwa fe adi nasihata irshadu ge basta kirt qur'anu ga bayan kurabwa fe insana ge hitan hamajahuma finikan libeni libe fada eta irshad tak kirt qur'anu ga bayan kurabwa fe ehem wege effaharaku mihaku islam ban dimawi sababa kiwes ene ki war mussandi mihe ena diruleni amerika ga dirule mihen ena eki war mussandi mihen ena ge ganduwarwe sada funnene war reeti ko billurin war nalako war molkon hada funnage names ena bunani timanna nidan jeheni base kolai kaagenne timannage hitakan nulibe hingama jehume den e ene baddalwani muslimunge bayaku baddalwe enaka mihun ene islam dina dawwaddani ene bunani timanna mi gotashe timanna nidan jehne base kula ikkaganne timanna mi base kula nuka nidane gote timanna bune dif kamuga wani nam timanna islam wana den yafoga erasha wadagennevi ilmoriyaka erasha darus dinuma wadagenne nota nasihat dinuma wadagennevi ilmoriyaka mi suwal kurani timanna men danna mihako be hutte war mussandi tanawas mihke ene islam deenan ena hurassala sabeki mi ena beenum wani ena hama nidi jehil ena base nuka nida base nuka ena hama jehilage nidena goteke ena beenum wani ehem vejji kama kirt qur'an goben he kama shifai ehinduga elmerek bidalwani ebote kama shifai den gos emihaka baddal kurani baddal kurma foga bidalwani mi aya tilawat kurani ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub hittakan arama hamajhun libani Allah subhanahu wa ta'ala handuma kurumun non heye ehem wima mi aya kiyawadinum den ena kirt qur'ana meduga visna fikur kon ena islam wegen diyai gos den ena fahum bunani timanna miharu nojehe beska kan nidaka timanna yam miharu Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kurima kirt qur'ana meduga visna fikur kurima Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas terkama ki galukon kurima timanna ge hitan hamajehun libe timanna base nuka timanna hamajehilage miharu nide ehmi malgonu kurim midenna kirt qur'ana ki mi hittaka wa shifaake kirt qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala shifaake gotuga angawafwa deetiga tereng ekachki ei maamutuga wahaka maamutaki ei shifaake wa echekkamuga anen echki shifa'i wa anen echki gotuga kirt qur'anu ga Allah subhanahu wa ta'ala angawafani qur'ana ki ei shifa'i kamuga hemwima hittaka wa shifa'i kirt qur'ana ki ena
islam deenuge teriya wadigen diyai e qur'ana meduga ena visna fikuru kurumun e qur'an ei allah subhanahu wa taala dhikr kur matta kaalgomna kurwen emme muhim ekkam ki kirt qur'an dhikr kon handuma kuru e kirt qur'ana meduga ena dhikr kon e ameduga visna fikuru kurun ena islam wandimawi emme muhim sabaki den efo gaalgon menge tereng hama lobeti akhunna uhtun hitan arafana timanna men kihenen he kirit qur'ana meduga visna fikuru qur'an ehem wegen algodu mitanuga tibefunna komme sarigge presentation en alwal den beenum vi kirit qur'anuge ayattaka meduga visna fikuru qur'ane gotuge kuda misal eddakkalu mattaka ade migotun algodu nagafani yasin suratuge fahu ayatta yasin suratuge fahu ayattaka balakamuga waninama allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إناس مثال جهافية وضرب لنا مثلا مثال جهافية ونسي خلقه إنا وفد بقوي هندومنتي هورجين قال من يحيي العظام وهي رميم هيكي وفوا ويا نوتا هيكي كندتك كموغا إنساناගේ කෂිත වේග දියුමක් ෆහුගා ඒච්චේ දිරුවේනි කාකන් හෙయ్యే ඉස්වාලු එනා mikurani kirt qur'an ko allah subhanahu wa ta'ala wahka dhikr kurabani furtama kamaka mi aya bawalebun sabab balairuga mi aya bawalebun sabab gotuga ilmerin bayan kurabwa fani sababun nuzul ge terega mi aya bawalebun sabab to ge terega bayan kurabwa fani ei ubay bin khalaf namaka kiyunu kafare rasul sallallahu alaihi wasallam zamanu golunu kafare ubay bin khalaf namaka kiyunu mihaku mina edduhaku ಸಹರಾಯ್ ಗೆತೆರೆ ಹಿಂಗಾ ಪದನಿಕೊ ಫೆನ್ನನಿ ಹಿಕಿ ಕಶಿಗಂಡೆ ಹಿಕಿವೆ ವೀರಾಣವಾಂ ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಫೋಯ್ ಕಶಿಗಂಡೆ ಫೆನ್ನನಿ ಫೆನುಮುಂ ಮೀನ ಮಿ ಕಶಿಗಂಡು ಹಿಫಾಗೆ ಮಿದನಿ ಮಿ ಕಶಿಗಂಡು ಹಿಫಾಗೆ ಮಿದನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹ ಗೊಸ್ ಏನ ಮಿ ಕಂಕುರಾ ಗೊತಿಕಿ ಎಕ್ಕಲ ಏಗೆ ಮುರಣ ವೆ ಫೈಲ್ಲೆ ಬೊಡುಕಮ ನುವತೆ ಹಿಕಿ ಫೈಲ್ಲೆ ಬೊಡುಕಮ ಅತಲ್ಲ ಕುದಿ ಕುದಿ ಕೊಲ್ಲೆ ವರವೆ ಫೋತಿ ಏನ ಅತುಗೆ ತೆರಿಯಲ್ಲ ಎ ಕುದಿ ಕುದಿ ಕೊಲ್ಲುಮ ಫಹೋಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ದರ್ಬಾರ್ එකලේක ෆානුගේ මජ්ලිස් එකලේක ෆානු ඉෂින්නේ මජ්ලිස් සංගේ එච්චේ තන් එකලේක ෆානු කුරුමච්ච උකාලවණ උකාලම ෆොන් විදාලවණි ඒ මුහම්මදුගේ ෆානේ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කලේක ෆානු ති විදාලවණි හෙయ్యේ ඉන්සානා වීරානවේ හලාකුවේ දියුම ෆහුගා මි කහිත මිගොතවේ දියුම ෆහුගා අලුන් දිරුවාන එකම දැන් අල්ලාහ්ගේ රසූලා එකලේක ෆානු hadith kurabani aike allah subhanahu wa ta'ala e kashita kale ge kashitan egota vediuma fohuga kale diruwane adi eila subhanahu wa ta'ala kale naraka ge teriyan illa walabwane ena ki ena qatul wegen diye hindu gaves uhud hangurama ge not badr hangurama ena qatul wegen diye diuma hamedan de ena islam bi mi hennun makka ge mushrikun ge teren bodek gotuga huri mi hen ena marwegen diye mushrikek gotuga rasul sallallahu alaihi wasallam edu hadith kure baspul gawapa den ena narakawan teringe tenen wegen diye namis allah subhanahu wa ta'ala mishubhaya algol menge teren kita kudinto deenuga mifada kankama meduga shubha ufedeni kenen heye insanunge kashita veyya wedi uma foga alun diruwane mishubha ufedennunto algon menge hittawga mishubha eba ufeddennunto bay farattaku bay kala ಫೆತ್ತಕ ಬಲಾಲೀಮ ಅಳಗೊಂಡ ಕೀಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಾರ ಆಜೆಂದೆ ಗಾಯಗಂಡ ಕಂಗಮ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಮು ಅಳಗೊಂಡು ಮೀ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗೊತ್ತು ಅಳಗೊಂಡು ಕೀವಿ ಏ ಅಳಗೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಏ ಫೆತ್ತಕ ಬಲಾಲೀಮ ಬೈಫಾನ್ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ವರಗ್ಗಿನ ಶುಭಹತ ವದ್ ಹಿಮೆನೆ ವಾಹಕತಂ ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಗೀಗತುಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮಾ ಬುರ ದನೆಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚಿ ವಾಹಕತ ಕೆಣ್ಣು ಏಗೆ ಬೈ ವಾಹಕತಕಿ ಮೀಹಗ ಅಮಿಲ್ಲ ನಜರಿಯಾಯ නුවත ඒනගේ අමිල්ල තියරියේ නුවත ඒනගේ කොම්මස් කාල නසරියා එකන් ඒනෙන් හීවා කොම්මස් හීවුමෙක්ගේ මච්ච නුවත ඒනේ විස්නේ කොම්මස් විස්නුවෙක්ගේ මච්ච බිනා කොන් ඒනේ ලියෆවා ඒනගේ නසරියායි එබ්බසාලෙග්ග සයින්සුගේ අදීගේ ඒනය හෙකිතකෙන් නුවත දලියල්තක දෙක්කොන් එක්කමෙන්නු ඒ මිකහල කංකමුගේ මච්ච බිනා කො බයිෆහරු අලුගුණ මෙන්ගේ තෙරෙන් කුදින් මෙස් එබ මගුන් කස්සාලාගෙන්ද ඒ බුණන් උලේ චෙක් ರಂಗಳ ನೇಂಗು ಸಬಂ ಬೈ ಫಾರೇಬ ಮಗುಂ ಕಸ್ಸಾಲಂದೆ ಮಿಕಾಲ ಬಾವರ ಮಿಸಾಲ್ ತ ಹುಣ್ಣಾನ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಏಗೆ ವಾಹಕ ದಿಕುರು ಕುರಂ ವೆಜ್ಜಿ ಕಮಗ ವನಿ ನಮ ಹಮ ವಗುತುದಾನ ಎಹೆಂಬೆಗೆ ಕುರುಗಲ್ಲಾನ ಎಗೊತಂ ಹಮ ಉಫದ್ದ ಶುಭ ಎಮ್ಮಿ ಅಲುನ್ ದಿರುವುಮಕಿ ಏಯಿ
onnaane kamen non kamuga mi shubha mi algon menge mi odu zuwanunge terega dina meduga mifada shakkutan ufede etabbay ko buri mi shakku be ufadda kinen he alun diruwane kaaku heyye alun diruwane kaakan heyye alun diruwane insanunge kashta viranawe veyyevve e cheta dimufo kaaku heyye alun diruwane Allah subhanahu wa ta'ala e ekkala emiha e zamanuge makkaga mushrikun qabul kurgatuga bodu buddhiwariyeke Ubay bin Khalafaki Ubay bin Khalafaki bodu buddhiwariyek gotuga qabul kuri mihe ena as mishubha mi ufeddi e zamanugo Allah subhanahu wa ta'ala e raddu devwa fani yasin suratuga fahu ayat tawga emme furtama mi ayata balali kamuga wina mes mi wani e waradden algol me balala afkum gani furtama kamaka Allah subhanahu wa ta'ala angawa fani wanasiya khalqahu ena ufeddevi gon ena handanen nete tiban ilah subhanahu wa ta'ala ena as misali joyi induga ena handanen nete ene ki kinan ufedunu mi hekka ene ki kinan ufedunu mi hekkan handanen nete algon men ufedunu gota balala afkum gani na war kuru gota algon photo tak laf mi wani algon men insanunge hashgana bala afkum gani na me furta balali mus berum fennan hunnani gunawantake eteriya balali mes fennan hunnani gunawantake sikundiya hita huppameya furameya banda amifale gos gohora amifade tafaatu ekiki gunawanta hunnani insanage beer fura balali me fennani gunawantan ege eteriya tankole algon me microscope ekka hala komme sechen alafa zoom kollima den fennani en komme gunawanegga wes ebuhutte tafaatu masikketake kura tissue take e tissue tawge terege ebuhutte cell taken e cell tawge terege sebuhutte eki wattaruge cell neurons blood cell migotak gos tafaatu eki wattaruge cell tan ebuhure den ege terege hori konchetto bala dirasa kurima fenigen gossowani insanuna fenigen gossowani konchetto insanuna fenigen gossowani cell ge terege sunnani kudi gunawan kaale echetake organelles miken e gunawan kaale echetake mihunnani cell ge terege wes ehwima cell ge wes mihunnani mikal gunawantake den mi gunawantan ufedi fawani nuwata mi gunawan faaduge kudi gunawan faaduge mi ecche ufedi fawani kongotakatto bala dirasa kurima den gos mi fennani emme fahun gos ecche wes ufedi fawani duniyega Allah subhanahu wa ta'ala labwafa ehen takiti wes ufedi fawafa den etam takakun ufedi fawa echchikka veliga mihimene bawattahuge bawattakkan ega gina mihimeneni ehwima efada etam take wani ehwima aslaki Allah subhanahu wa ta'ala algon men insanu khalqu kurawwa miwani kudi etam taken ila subhanahu wa ta'ala irada kurabbi gotaka tartib kurabuma fahuga kan algon men ngigen gossone mammage banduge terega garbaga tuma fahuga e mammage banduge terega garbaga tuma fahuga e insana boduwum annani konchi e insana illibigento mamma bekkani maskani ambukani afalukani miyeche kani kema ekkala ecchehiga mihunna molecules tamidani mammage banduge teren la farahimuge tere gos etanuga ekkala cell taka kana libigen s cell anes cell de cell tin cell hatar cell fas cell migota badalwa mungos insane gotuga fura furihamege menani ekamuge wahaka skirt qur'an go wara furihamay bayan korabwa fe envima insana ufedigen agota balashe insana ufedigen aives migotashe evves echen nuun gotuge ena hore fa Allah subhanahu wa ta'ala ena insane gotuge e etam tartib kurabuma fahuga levviye ena bunefiye ena hadaneti ena e khalqu kurabunu gen hadanat ta'ala hore ena bunefiye qala man yuhyil idama wa hiya ramim mi kashita veyya vedihuma fahuga alun kurin huri halatan ekkala etam tan huri halata gos e halan nimigen gos ekkala etam tan huri halatan alun insana mi badalwani ena maruma fahuga viranave waki midani diuma fahuga alun e ufeddawani konfarate Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'an go wahi kurawan mi misal balaf kam gana mi odi halak wejjena kaaku mi hadane anekka danduwariyetta noni construction masike kura mi hetta no mi odi halak wejje kam go wanina mi hadan annani wes ekamuge masikke danna mi maawadiye nuwata odi don far banna mi hegatan e hadan den dීfi kam go wanina ene kan nuwana maabodu undagu kamakan e hadaka odidoni faharu banumge masikke danna mihaka donye banun nuwata donyen alun bindi foy donye nuwata bindan gos foy donyen e
guluwa e maramat kurun ene ek nuwane ma bodu kamaka e halako fen eccen adun hadan ehem wegen Allah subhanahu wa taala ekkala raddek gotuga ene raddu devwa fani ena insanun alun diruvwana goin Allah subhanahu wa taala kirt qur'anu ga bayan kurabba fani qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra kalega fanu idalu washe emme furatama e insana khalqu kurabbi faratunne devana faharavves khalqu kurabwan emme furatama eccen hedi farata devana faharan eccen heduma kiyei undagu kamennu algod men insanu ga buddhi gabul kura kamenge wa huwa bikulli khalqin alim ane raddu Allah subhanahu wa taala insanun alun diruvwana kamuge wa huwa bikulli khalqin alim ila subhanahu wa taala huriha wattarigge eccen khalqu kurumuge ilmu liwgen wa farate ehem wima huriha wattarigge ecce huriha gotakan ecce khalqu kurumuge ilmu liwgen wa faratakan insanun alun diruvun ei evves undagu kamennu hama e gotak gos den gennawani mi misal alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun tiyaba mihun fehi gahun eba alifan ro kurame fa idha antum minhu tuqidun ei fehi gahun alifan ro kurawa badal kure farati ki Allah subhanahu wa ta'ala aslu fehi kon hunna gahe ki ege zatu alifan ro wa ichennu namais Allah subhanahu wa ta'ala ilmeren vidalwani mi ge tafsiru ga de gotaka vidalwa foe gennawa fa gawlto ke terege behimene ek gawla kiyei arabi karaga hunna kamuga wani gahunga wattare mi datur fatur kon uleeruga kuri zamanuga mihun ei fehikulaga hunna gahe namais egas beenu kure mihun alifan ro kuruma egahuga wahaka e bayan koffay wani ehmbima den anit tafsir ek gennawani ei gahuge halatu badal kurabwa wahaka fehi gahen ei alifan ro nuwa gotan hunna gahen Allah subhanahu wa taala hikiye chekkamuga nuwata alifan ro wa chekkamuga eti badal kurabwa alifan ro e maanai ki diri huri ecche maruwa fawa echekkamuga badal kurabwu maruwa fawa ecche diri huri echekkamuga badal kurabwu echen ege idikol sifayan e ila subhanahu wa taala badal kurabwan kuladum wantay ekan e ila subhanahu wa taala bayan kuron envima insana maruwa diuma fahuga enage furana neti ena maskandu ena maruwa enage maskandu virana ve diuma fahuga alun dire echek gotuga kurim ves dirun huri echenno alun e dire echek gotuga badal kurabwan Allah subhanahu wa taala ege halatu ege idikol halata badal kurabwan e ila subhanahu wa taala kuladum wantakan e ayatuga bayan kurabwa fane den yafo ganen ayatuga Allah subhanahu wa taala angawani awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi biqadirin an yakhluqa mithlahum hama kashawarum uda bima heddevi ilaha insanum fada nikameti bayeku heddewuma kuladum wantan wani heyye alugonu mi zamana balafkam go wani no alugonu mennan enge uda bimuga wa ajab kurwani vikantatta udan ekane berikamuga vinames uduga ewa ajab kurwani kantatta khalqu kurumaki nuwata e kantattan eguta genomaki eki insanaka kuladana vegen wane kamen nunka adi bimaki ei insanun diriulen ekashigen wa maholeg gotuga lavwa etanuki insanun diriulene tanekkamuga levvumaki eki mihaka kurevene kamen nunka ei wara bodu wara burama sikkatekka alugonu mi zamanuga mi roboten hada nuwata computer e nuwata phone en hedum fada kamen nunka ehbima evre ma bodu ma undugu ma sikkatekkan ei ekate anekaccha fusu narane gotan komme echevves echen ewa hisabuga ecche dawru kon hurna gota lavwa adi duniye beenumwa insanunna beenumwa minbaran oxygen lavwa adi gasgaha gessam beenumwa minbara tafatu ekeki mi waage maaddata lavwa mi kankam migota levumaki Allah subhanahu wa taala kuladum wantakamge teren himene kame envima egota ma bodati ecchi khalqu kura farataka evren dan nikamete ecchi khalqu kurumaki undagu kamennuka evren ma algon men mizamanu ge baratakumna ma complex tankolen undagu ecchi khalqu kurabwa farataka evren ma fasih ecchi khalqu kurabwan ila subhanahu wa taala fasih wegen wa ila subhanahu wa taala anga afna den yefo gama mi angani bala wa huwa al khallaqul alim ila subhanahu wa taala ina ginan ecche khalqu kurabwa ilmu libeodigam wa ilahe envima algon men miyodes qabul qurana doctor ka balaf kam gavina mais kamyab operation take detin hataru fahar nuwata satega fahar kofwa doctor ku operation kuramma molwana kan algon men qabul quran insana buddhi qabul qura kamenge envima algon men getere misala kam mihaku Allah subhanahu wa taala kala kam minbarnu kuram wash bayye vegen behel liendiya kamuga vina mesdani tajribaage gotum
emme bodan ekan ege mihek gaata dan eneki miweni warakam midairaga tajriba hori miheke ehma ene ma bodan ege ehmima Allah subhanahu wa taala insanu buddhi gabrul kore tajriba horejje kamuga waninama kankan kuran enen ege kan ehmben Allah subhanahu wa taala e gotum ve sewani alun eila subhanahu wa taala insanun alun diruvuma kuladum wantakam bayan kurawwafa al khallaqul alim eila subhanahu wa taala gina ginan taketi khalqu kurawwa ilmu libi odegen wa ilahe ade emme fahuayate gotuga miwani innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun hamakatorun Allah subhanahu wa taala ga amruful wani eila subhanahu wa taala kamakan irada kurawwa fikamuga wani nama kun ವಾಶೆ ವಹಿ ಕೊರವಂಜೆಹೆಣಿ ಫಯಕೂನ್ ದೆಂಗೆ ಕಮೆ ವೆ ಮಿಯದ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಫೋನ್ ತಕ ಬಲಾಲಿ ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಡಂಗೆ ಬಫೆನೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಡ ವರ ಫಸೆ ಮಿಸಾಲಕ ಬುನಾ ಕಮಗ ವಣಿ ನಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಮ ವರ ಗಿನ ಬೇಫ್ಲುಂ ಬುನಾ ಇಚ್ಚಮಿ ಹೇ ಗೂಗಲ್ ಎಪಲ್ ಮಿಸಾಲಕ ಎಹೆ ಬುಣೆಲ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಡ ಮಾ ಫಸೆ ಟೈಪ್ ಕುರುಮವ್ವರೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿಜಮಾನುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಡಂಗೆ ಎಂಗೆ ಏಕಮಗ ಹುರಿ ಫಸೆ ಹಕ ದುಲುಂ ಬುಣೆಲೀಮ ಆಫದೆ ಬಹೋದ ehmima e fasiha kan ebe hama egotan Allah subhanahu wa taala angawaf mani innama amruhu Allah subhanahu wa taala ga amru fulwani idha arada Allah shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah subhanahu wa taala ga amru fulwani ila subhanahu wa taala kame vuman irada kurabwa hinduga ila subhanahu wa taala wahi kurabwan jehni ekame washe wagutun ekame vede ehmima alugonu men na mikamun egendene Allah subhanahu wa taala ya kankan ila subhanahu wa taala irada kurabban fasihaka insanun alun diruman irada kurabwa afkamuga waninam Allah subhanahu wa taala hamaikani wahi kurabban jeheni huriha insanun tan alun dirigen annashe efadan wahi kurabwima wagutun dirigen annane ehabes fasihay Allah subhanahu wa taala ya ila subhanahu wa taala kamaka irada kurabwa afkamuga waninam washe wahi kurabban jene eha fasihay ehmima egotum bala kamuga wanina mes Allah subhanahu wa taala insanun alun diruvuma kuladum wantavigenve fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un mi algon men den dan suwalaki insanuge buddhi den gos dane hen hiwa suwala ves miyoti raddu devwafa algon men munana misalaka mihege ilmu ebahori enege tajriba ebahori eneki wara moleti goigotan echi hada mi hen nuwata mi huriha kamen eberena wara fasiha echi hada mi huriha kamen huttasses eeneyan echen hedeni eenatu rufiya faasa hurigenne nuwata eenage echen hedeni eeneki echen milku egam wa mi kavvegenne Allah subhanahu wa taala egotum besmiwani mi ayatuga raddu devwafa fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Allah subhanahu wa taala ge appuluga ewani huriha echigge milku verikan eila subhanahu wa taala ga appuluga ewani eila subhanahu wa taala ashe huriha ecche rujuwum wani ehmwima algon menna mikamun egende Allah subhanahu wa taala huriha ecche milku wadigen wa ilahukan ehmwima egotum balafkam go wanina mes eila subhanahu wa taala insanun alun diruvuma kuladum wantavegen mi kirt qur'anuge ayattaka medu algon men visna fikur kollafkam go wanina algon menna libigen dane filawaltan algon hama mi bayan kuri ga gandaka komme ayatek geves tarjuma ga gandaka algon mi bayan kuri ekama algon men ge tere miyadu kita zuwanun nan ufedifawa shakke nuwata ufedifawa wahume nuwata ufedifawa shubhayge jawabu to libigen midiye kirt qur'ana medu visna fikur kollumu Allah subhanahu wa taala huriha gotakun ilmuge gotum balafkam go waninama khalqu kurabbi gotum balafkam go waninama emme furtama khalqu kurabbi ila subhanahu wa taala evves echen nungotuga insana waniko ade insana khalqu kurabwa fa gota adi ila subhanahu wa taala khalqu kurabumuga wa kuladum wantakama ekamwa fasihakama adi ila subhanahu wa taala khalqu kurabumuga wa tajriba gotun algon men insanunge buddhim balafkam ganina mes ekama balafkam gani ila subhanahu wa taala gina ginan taketi khalqu kurabwa adi huriha ecche milku odigem way ilahe ehmwima ila subhanahu wa taala insana alun diruvwa nuwata insana alun khalqu kuruman ila subhanahu wa taala kuladum wantakame kirit qur'anuge mewani bayan kurabwa ekkala shubhage jawab libigen diye kirit qur'anuge ayattaka medugo visna fikur kurim mifada tafatu ekan eta bawaro shubhege jawab libigen dan kirit qur'anuge ayattaka meduga visna fikur kofikam go waninama names algon me samal kan denje he kamen annane ei kirit qur'anuge ayattaka meduga algon me visna fikur kura kam go waninama
algon men apaduwes handanuga bahattan jehena algon menge ilmuge dakka unuwata algon menge ilmuge fembar hunna minbar kun algon menna bayin ayattoga buna muradu fahum nuwedan ehem vejje kamuga waninama fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun nege kamuga waninama ilmuge ahulwerinna suwal kurashe Allah subhanahu wa ta'ala angawa fawa engumuge dashun algon men wane ilmuge ahulwerinna suwal kon olum filuwan nege ayatige maana dehanu vejje kamuga waninama nuwata ebuna muradu algon menna negijje kamuga waninama ema mi kirt qur'ana meduga algon men Ramadan mahu algon men ada kurenje alukantawge tereng algon men feshidane alukamen algon men tereng warak gina muslimun ghafil wefa alukamen namais ghair muslimun ge tereng etabbayaku islam deenawwa de mihun hidayat liben medure fa sabaki wes kirt qur'ana medugo visna fikur kurun algon men mi Ramadan mahu ga balamwi kirt qur'an tilawat kurumge iturun kirt qur'anuge emme surataka medugo wes visna fikur kolleweto nuwata emme fotaka medugo visna fikur kolleweto algon men hayatan a badalegennan wi kirit qur'ana ki ei tilawat kura echchik gotuga algon men hadafa miwa wun ekan algon men hifehettuma ekiga adi kirit qur'anu ga ayataka medugo visna fikur kura baikam algon men veveto masikke kuram ve erun algon menna inshallah algon menge iman terikam warugada wegendan algon men Allah subhanahu wa taala ge hidayah furihamu gotuga dibigendan ade algon wahaka nimmalani emme fahukamek gotuga kirit qur'ana behe gotun waram muhim wahake faha kolluma fahuga kirit qur'ana bala visna fikur ko fikamuga waninama kirit qur'an gulifawa komme kamevves badal wefawani emme heyokantak gotuga nota emme rangalukantak gotuga badal wegen gossoni qur'ana icche gulijje kamuga waninama eyiden emme heyo icche kamuga ekamevvegende ekan algon mennan egigende Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anagen rasul sallallahu alaihi wasallam gariha fonuvvevi malaika bekalaki jibril alaihi salam ekalege faanu wegen gossowani malaika bekalunge tereng emme ma mativeri malaika ta kamugo kirit qur'anagen wadaagenne malaika bekala wegen gossowani malaika bekalunge tereng emme ma mativeri malaika ta kamuga kirit qur'an baawalevuni nabi bekalunge tere muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu wegen gossowani emme ma matveri nabiyya kamuga rasulunna nabiyyunge tereng emme matveri bekalekkamuga wegen gossowani e bekalaka kirit qur'an baawalevunu muhammadun sallallahu alaihi wasallam e qur'an baawalevuni ummattawge tereng rasul sallallahu alaihi wasallam ge ummata behe gotun Allah subhanahu wa taala kirit qur'an go wahi kurabwafani kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas tiyaba mihum wegen gossowani ummattawge tereng nerawunu emme hewegen wa ummekkamuge ema kirt qur'an baawalevunu umme wegen gossowani emme hewegen wa ummekkamuga kirt qur'an baawalevunu mas emas wegen gossowani mi barakat-tere Ramadan mas wegen gossowani emme hewegen wa maskamuga bar aharuga miwa bara masduhuge tereng emme hewegen wa maskamuga wegen gossowani kirt qur'an baawalevunu mas adi kirt qur'an baawalevunu re lailatul qadr wilere wegen gossowani aharuge re tahuge tereng emme hewegen wa re kamuga ewa kalgun men bayan koffi wima algun menge hayata kirt qur'ana meduga visna fikur kurma kirt qur'an tilawat kurun genessi kamuga waninama algun men ves emme hew mihunge tereng wegen dane algon menge hayatan heyo badaltan annana algon mennaki emme heyo mihunge terem wegen dane ves shakkenne gotuga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu tiyaba mihunge tereng emme heyo wegen wani qur'an ugeni e qur'an uganna de mihay wi ma algon menna qur'an ugeni e qur'an uganna de mihun kamuga wejji kamuga wanina ma algon menge hayata kirt qur'an genesi kamuga wanina ma algon menge duwastaka kirt qur'an genesi kamuga wanina ma eduwasta wegen dane emme barakat ter duwasta gotuga emme hewegen wa duwasta uga algon menge haya kirt qur'ana gulwala afkamuga wanina ma algon menge haya wegen dane emme hew hayatu gotuga adi algon menge qur'an ugeni daskon e qur'ana gotan amal koffi kamuga wanina ma adi algon menge darinna sha algon menge ekwerina sha algon menge gaattimage mihun algon me qur'an go wahakata kiyadi uganna difkam go anina algon men wegendane emme hew mihun go to rasul sallallahu alaihi wasallam e hadis pasful go wafadan khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama tiyaba mihun getereng emme hewgen wa mihun ki qur'an ugeni e qur'an uganna de mihun du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala algon men hewbas ha hewbas qabul kurum ge hew tawfiq minbar kurabun wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamu alaikum. Ade mi sehuge mirege mi debbi darasu galgon men rajitung ma waran ikhlas trikama kanada adohan tibi komattaka horiya bepuna swar bar shukr dannawa adi sehu debbi aguri nasehatun algon ummid kurani algon men terebe sehe hoya badalu annana kama ehmima mi barakateri rambama hoge mi wagutu kolden algon men hiwagi kama ka sehode bina sehta gotan huriha be promise maseke kurman hama algon iltimas kara adi algon men mi debi dawatu ga puko sehoda ge debi kamattaka nawadu council ge namge WDC namge adi rajitun ge namge wara ikhlas tri kama ek seh shukr ganna adi den mi wagutu ge sama adi ko netuma ko hen namares kuda wagutu kole mi sawal kurumge wagutu kole ge gutuga algon men ne seha waga dakkale amgessa emima ebbi suwalen otiya algon me ane ishara kollima algon me maik hawal kollana ege kurin hama mi suwalen kawnya sehum kola jawab debu muttaka ane stage wadagen dum mo sama algon dannawala digin kuri kinda ad miga swal tere prathama miga swal ki rodamahu rogaji hurumu aviya rumun roda gellen heji ade mi roda mahuga mi ramadan mahuga roden hure aviya rumun roda gellen to ade aviya ruma vehe gotun mi ilmaringe meduga kommeswara kan bur wahaka deka bayin ilmarin vidalwani avi erwafkam gawani nama roda gellene kamuga bayin ilmarin vidalwani doruri halaten neti kommehen doruri halaten emmiha ena averi kamuga vina mes nugellene den emesala galgona boda buraywe gotaki wallahu alam avi arwafa e arwa avi aspu hagigatuga midani mihaga fuppa me tereya ehem vejje kamuga wani na menage roda nugellene namas enage banduge tereya nuata gohorge teriya dagotan ena maneki angan neputun dama kamuga wani nama dani mi enage fuppa me teriya dane ekamaku angan dama kamuga wani nama ena mi banduge teriya diun ekashingen vehembima neputun damagen awarwa kamuga wani nama ena roda gellene kamaka nobeleve sabaki awarana waragina gogguttan ebehuri misalaka bala kamuga wani nama algon men kakkan uleirus algon menna fingi chikkakka kamuga wani awarana denun goggutum ves ආවි අලගොන මේක හෂිකණුක තෙරෙ දියුම කී කෂින් වයම් බීම ආවි අරාගෙන් ඒ ආවි අරවා රුම කස්ට හගීගතු ඒක ජාතුග මීහාගේ ෆුප්පා මේ තෙරෙ දා එච්චවි මේගෙන් රෝද ගෙල්ලෙන කමක නොබෙද ඒකමකෝ ඒක රෝද ගෙල්ලෙන හාරතෙන් එබාද ඒ ඒක මිසාලකම් හුරි මාද්දායි නොත බේනුක ෆුරි එච්චකි ඒ ඉන්සානාගේ හෂිකණුක වරුජෙස්සුම බේනුක ෆුරි මාද්දායි කමුග වණී නම එකමුගේ සබුන් රෝද ගෙල්ලෙන man Allah gandi huwa kurumaki rangalu kametta rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwa fani mi huwa kurakam ga wani nama huwa kurashi Allah subhanahu wa ta'ala gandi ehmbima algon men huwa kuranje jikam ga wani nama algon men huwa kuranje hani Allah gandi huwa kuranje hani enun ehem farate gandi algon men nuwane huwa kuraka kofikam ga wani nama ei faaferwane kam ehmbima ekamako aslu ege zaatu ga huwa kurmaki algon men aamko kon hadan jehe war kamenno war bodu kam dimage nuni nuwane huwa kuraka isabaki huwa khilafat jikam ga wani nama kaffara den jehe kaffaratul yamin mi onnani huwa khilafat jikam ga wani nama ehmbima ewarugo bodu zimmaen amille boduga elumu eki evve saadaga buddiveri goten non algon men kuran hewa war kamenno e algon men ekfada kame kuran jeheni wara muhimmu kommehen ekan koggen noni salamebwa nen halategga noni algon men nuwane huwa kuraka gunut kiyairu an ufulan jehe wara gunutuga maumum amin kiyan jeheni kom ba takakatto adi gunut nimmo foga sajida dairuga duwa gunut kiyaruga an ufulan jehe
wara an ufulan je wara be gotun waki minbaren rasul sallallahu alaihi wasallam war bodan kale fana apulu fulle kam ngas warid wegen as we hembima deyan ufula duwa kurun ei duwa ijabu muge sabab ko terege himene kam hembima ebe fulaka kudana minbaraka deyan ufulun ei masade nu era rangalwana waki minbaren ega sida kandayelige kale fana hadis puspurda ko as we kale fana war bodan ufulle kam kale fanuge mi ay dandi fulu mi mulad dandi fenna wara ekale fana ang fulle kam warid wegen as hembima e waki minbaren ega ne sida asai den gunutuga mawmum amin kiyan jehen kon kombata kada amin kiyan jehen aslu hagigatuga maana nege be fulekkamuga waninama massada ennun huriha baykan amin ki kamuga winama seka maana enge kamuga waninama amin kiyan jeheni du'a ge gotuga anna kalimataka misalaka bala kamuga waninama allahumma hadina fi man hadait e ay du'a ge bay hembir retanu galgon men amin kiyan jehen hama egota bala kamuga waninama miyannani misalaka du'a nuwa bata misalaka wala tuqda alayk etammenan e maana ki ilah subhanahu wa ta'ala ibis faratakum qadon kurabana hebima e ilah subhanahu wa ta'ala ibis faratakum hukumen kurwena ilah subhanahu wa ta'ala kan hukum kurwena faratan nuwe e fada batan anneru genen allah subhanahu wa ta'ala hamdu sana ki umuge batan e fada bata komme amin kiya kan nujehena ekamaku maana nenge be fulako amin kiume ki eki massade nun e kahal baata uga esab ki era mi rangalu tantanuge sebe funa amin ki enem bima e gotam kium massade nun den adi gunutu niumma fo sajida dairuga duwa kuran an nagafa am muunuga firumalani to not dukollan ega dukollane an muunuga firumalume ki eki sunnatun sabituwa kamenno sunnatun sabituwani deyan ufulika ne sunnatun sabituwani rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabituwa kamen ei mutawatir darajen emme warga daraje sabituwa kamen e deyan ufullevika eka muunuga duwa kuruma fogo muunuga affirumi kamen ei sabituwa kamenno mikan kamuge emme rangal gote ko bata okay sawal jawab denga suwala ki ईदं हंदुबेलुम फहुगा मादमा की ईद दुवस नमा फहुरे तराविस नमादु कुरन जेहेन तो कोफिनम ए कोंकाल कमेत्तो कुराक कोम हेन्नस जेहेन रमज़ान महुगे क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराविस कुरे विफदाय तराविस कुराक कोम हेन्नस जेहेन तराविस नमाद की एक जातुगा सुन्नत नमादे तराविस नमाद की एक जातुगा सुन्नत नमादे वाजिब नमादे की फतिस नमादा मेंदुर नमादा असर नमादा मगरिब नमादा इशा नमाद तराविस नमादा दें ए हुरे नमाता की ए गिन नमाता की सुन्नत नमाता එහෙන් දෙන්නේ එකමක වීනමස් මේ හුකුරු නමාද ආදී සෙබොහරි වාජිබ් බයි නමාත එකමක මේ තරාවිහ නමාද කි කුරි මේ දෙන්නේ විහෙ මේ වාජිබෙන් නුන් ඒ සුන්නතෙන් එහෙන් වීම ඒ කොම්මෙන් මේ කුරා කන්නොස් ජෙහෙන එදුවහකු දැන් කොෆි නමයි කොන් කල කොෆි කමක වණී නමස් ඒකි අනෙක් ගොතන් එමිහුන්ගේ යාමල් බාතිල් වානේ කමෙන්නු එකමක රමදාන් මහුගා අස්තු හගීගතුගා මේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒගොත ජමායන් හද්දාවාගෙන් नमाज कुरे वेहम या खिलाफुआ कमे गोतु एकम बेगन दाने एम रंगलवानी साबितुआ कन नुवत नुआ कन एंगुनीमा तराविह नमाज कुरन लस्कोल्लुं एगे एम रंगल गोत एकम बेलन वल्लाहु अला देन म्युत सवाल की रोदागे රශුග වලුතරේග හුන්න මීස් මීහුන්ගේ රුකුම් වෙට්ටිෆා හුන්න කාශි හොවාගෙන් වික්කාගෙන් ලිබේ රුෆියා හලාලු වනතෝ ඒ කණ්ඩයලිගෙන් හරාම්වන් එහෙම මීහෙක්ගේ මුදා එයි එහෙම මීහෙක්ගේ මුදා වික්කාගෙන් හොදා එච්චකී හරාන් එච්ච එවර නුරක්කාතිරකම අස්තු හරාම් ගොතුග හොදා මුදා තක්ක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවාෆවනි හරාම් ගොතුග හොදා තකිතින් රුෆියා ෆාසයින් ජහා මහ එම්මෙ අවලාවෙගෙන් වනි නරකේ අදිස් එකලේ ෆානු ගෙහින් අදිස් මුස්වල ගාසවාන දෙබේකලක වඩා ගන්නවානි එ දෙබේකලුන් මෙදුගා මේ දෙබේකලුන් මෙදුගා කදෝ කුරබා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හුකුම් කුරබාන කුරබායරුගා එබ්බේකලක එකලේ ෆානු විදාලන තිමන් කලේ ෆානු හුකුම් කුරබානි හෙකීග මච්ච බල්ලවේ එකමක හරාම් මෙච්චින් හොදාගින් කමුග වණීනම දන්නාෂේ එයි නරකාගේ අලිෆානේ එහෙම වෙච්ච කමුග වණීනම එයි කාට් එක් කමුග වීනමස් ලුඹ එක් කමුග වීනමස් එහෙම මීහෙක් ගෙච්චෙන් එන හුද්ද නැති වික්කාෆි කමුග වණීනම නුවත ඒ බේණු කොෆි කමුග වණීනම ඒ මීහකන් ඒ බේණු කුරවෙනි අස්ල හගීගතුග
ನರಕಾಗ ಅಲಿಫಾನ್ ಅಸ್ಲು ಹಗೀಗತು එහෙම ඒකම අලගොන් මෙන් දුරුවන්ජේ අලගොන් මෙන් දිවෙහින්ගේ තෙරේග එක්කමෙන් නුන්ගේ කුරීග මීහෙගේ රුකුන් කාට්ටೆ ಬೆಟ್ಟಿಫೋ එක්කමුග වණින මේග බොලෙන් අලාලා බාන්දානේ අමුකෝ ඒ මීහෙකු දැන් අන්නුලානේ එහා රංගලු අදබෝරි බයෙන් අලගොන් මෙන් දිවෙහින්නකි කුරින් නමස් එපද රිවෙති ආදත ගෙල්ලිගෙන් දාකම මේ අලගොන් මෙන් හම හිතාම කුරා කන්තත් අස්lu හගීගතු ನಮಾದು ಕುರಾಯಿರು ಸಜಿದದ್ದ ಗಡೀಗ ಫುರತಮ ಜಸ್ಸಾಣಿ ಅತ್ತೋ ನುವತ ಸಜಿದದ್ದ ಗಡೀಗ ಕಕೂತ ಜಸ್ಸಾಣಿ එකමාබದು ಇಲ್ಮರಿಂಗ ಮೆದುಗ ಖಿಲಾಫ್ ಫಿದಿಫವಾ ಕಮೆಂಗೈ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಪಸ್ಪೋ ಗನ್ನನಿ ಜಮಲು ತಿರಿವಾಗೊತ ನುವತ ಜಮಲು ದಾಗೊತ ಸಜಿದ ನುದಾಶೆ ನುವತ ಜಮಲ್ ಸಜಿದ ಕುರಾಗೊತ ಸಜಿದ ನುಕುರಾಶೆ ಎಫದಂ ಅಸವನ್ ದೆನ್ ಏಗ ಇಲ್ಮರಿಂಗ್ ಖಿಲಾಫ್ ಫಿದಿಫವನಿ ವಾಗೊತ ಕಿಮಿ ಅರಬಿ ಬಹುಗ ಬೈಫಹರು ඇම් මිනිස්බ කුරණි ෆහතුගේ මී එච්චෙක්ගේ ෆහතු දෙබය අනෙබ්බා ෆහරු ඇන් එබ නිස්බ කුරේ මී එච්චෙක්ගේ කුරිය එහෙම වෙගෙන් ඒ ඛිලාෆු ආසවණි මිපුනි ගොතුන් ලෆ්සී ගොතුන් ජමලුගේ අතකී කොන්චෙත්තෝ ඛිලාෆු එෆවණි ජමලුගේ කුරීගේ ඒවා දෙමොක් ගඬුතෝ නුවත ෆහතු දෙමොක් ගඬුතෝ එයි අතකී නුවත ෆයකී ඒ යාමෙදු ඛිලාෆු ෆෙදිෆවණි දැන් අනෙක් ගොතුන් මී ඒක එම්මෙ රංගල ගොතෙක්කම පොඩක් බෙලවෙණි එයි ಜಮಲು ತಿರುವಾಯರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ತಿರುಕುರಾನಿ ಜಮಲುಗೆ ಬೋಕೊಳು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ಜಮಲು ಮೀ ಅದಿ ಮೀ ಉಮ್ರಾಯ್ ಗೊಸ್ತನುವತ ಮೀ ನ එහෙන් තනක ගොස්ස හොරි බේෆලකන වස් පෙන්නන ජමಲು තිරුකුරාරුගේ තිරුකුරානේ ජමලුගේ බෝකොළ එහෙම මෙ එයබ්බලා කමුග වණිනම ඒගේ එම් රංගොල ගතිකි මීහාගේ ඒනගේ බෝකොළ කිමින් කුරි එහෙම මෙ එකෝ මී තිරුකොෆ්ෆ මිහෙන් එදිමා බිම්මතිගේ ජස්සාෆා ඒරන් ඔන්නානේ අජ්ජහිෆා අජ්ජස්සාෆ කමුග වණින මීහාගේ බෝකොළ කුරින් තිරිවාන එහෙම මෙ එගො දුකෝෆ මී ජමල් තිරුවාගොත ඛිලාෆ වානේ එනගේ බෝකොළුග බදලුගේන ෆහතුන් මී තිරිකොෆ්ෆ දෙම් මඩු සජිද දියාම ඒර ඒ මානකි කකුලා වී කොළු ෆුරතම ජස්සාෆකමුග වණීනම අලුගඩ බොඩ බොරේ වෙන ඒර ජමල් ඒ තිරුවාගොත තිරිනු වෙන දැන් අනෙබ්බයිල්මන විදාලවනේ ඒ ඒගේ මුරාදකි ඒ ජමල් යෝෂෝන්න ගොත මිහෙන් බණා හුරිහා තනේ ජස්සාගෙන් නෝෂොන්නාෂේ ඒ ඒගේ මුරාදකි එමෙ මයා මෙදුග ඉල්මරින් මෙදුග ඛිලාෆ ඒ මස්සදෙන් ඒ දැන් ඒගේ එමෙ බොරේ වේ ගොතකි ಕುರಿ ಮಿಬುನೆ ಮಿ ಖಿಲಾಫು ಮಿಹೆನ್ ಒತುಮಾ ಕೀಗ ಏಗೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಬುರಯವೆ ಗೊತಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫ್ರಕ್ಸ್ ಅಮಲ್ ಕುರ್ಮಕಿ ಮಸ್ಸದೆನ್ನು ಏಕ ಅಳಗಡ ಮಿಮಸ್ಸದಾಗ ಬುರಯವೆ ಗೊತಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಪುರತಮ ರಂಗಳಿ ಫಾಜಿಸ್ಮು ಫೋಗದೆ ಅಜ್ಜಸ್ಮೆ ವಲ್ಲಾಹು ಅಲಂ දැන් නේ මාලම වර ලස්වීමලෝ इमाम दिनों में सुनना दवार बड़े शुक्रिया से मी रेडी हुरिया सवाल तो कम है मी जवाब देवनी दें कुरियंग उन्नाने मी मेरे मी गुरुवत नगमुग बा मेरे नसीब बरिन हदिया हवाल करो Kalau jasanya मी गुरुत नमगे कुड़ी मी मेरेगे नसीब बरिन मी इनाम हवाल कद्देवम मी स्टेज में हाजिर मालून वरंग अदबिरकामाकु नादु स्कूल के प्रिंसिपल अल्फा अली शरीफ गारी मालून अल्फा अली शरीफ मोहम्मद मेरे प्रथम नसीब की लिफा में अच्छी नवाविस 29 मेरे प्रथम नसीब की
ලිෆාමවනි නවාවිස් नंबर कोड में नवाविस अरे मेरे देवन नसीब का लिस्ट नंबर की 107 अलीबाई के खाते तो होंगे अरे मेरे तिम्मा नसीबरिया की दे फहे तिने 250 तिने 250 तिने विलियम हाँ विलियम डालो हाँ आशा रहेंगी शुक्रिया प्रिंसिपल मरहबा हुरिहा नसीब हुरी आदे मिहा हिसाब मेरे मी दर्स प्रोग्राम निम्नी क्या मेरे पुनवर बाज वरी अमान रेखंगदे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तिबे पुनगे शरफ हुए ओय कोड़ा पिनहि पे में ओन्नाने हेमी हुरिया बे पुन बेस कोड़को मटकोल देबंगदे तिबे पुनगे शरफ हुए ओय पिनहि पे में ओन्नाने हेमी हुरिया बे पुन बेस एंग इंसाफ को दे मटकोल देबंगदे